po ni anak ampon Diyos Espiritu Santo. Amen. Sa salpantaya ko king Diyos pang mayupayang tuto, linalanggen bano at ato at kang Isukristo nga nakabugto nga ginuta mo. Pingagliking upayan ng banala Espiritu, may bait niya ka Santa Maria Berhen, linasalalam upayan ng Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka rin mete, king katlong aldo, sinubli ang mibi. Pipayta sa banwa makaluklukwan na ning Diyos, igpang mayupayang tuto, iba't ka rin magbalik yan naman, ketiban mo kum ka rin mabye ampon may nga mate. Sa salpantayan na ako man banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubliring miering mete at king bi alanghangga. Amen. Igpaming at suka banwa misambaning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mipamintuan ning lob mo, ketisuli panti banwa. Ing kakanan mi kingal do BM kaya kami kingal dong ni po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Antim pa matawad mo ka rin mi kasala kaya kami mga mo kaya paisal ken tukso. Noon ikabos mo kami sa blang maro kamen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuan ka rin sa blang babay, nuan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuan ka rin sa blang babay, nuan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuan ka rin sa blang babay, nuan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Ligaya king igpa at king anak at king Espiritu Santo. Ante mo sa jar ligaya, ba't king kamumulan ngayon at kapilan man manggamang king alanangga. Amen. Misteryo sa pigunaman tanging ni ilading misteryos king lungkot. Ing mumunang misteryo king lungkot, yung pamanalangin ng Jesus king mula na ning Getsemani. Ing paming at suka banwa may sambaning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, may pamintuan ning loob mo, ketisuli panti banwa. Ing kakanan mi king aldol, do BM kaya kami king aldong ngayon po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi ka rin mi kasala kaya kami mga mo kaya paisal ken tukso. Noon ikabos mo kami sa blang maro kami. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwang ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan may Bapong amen. Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may Bapong amen. Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka, nuwan ka rin sa blang babay, nuwan niya pa naman, bunga, ningat yan mo Yasus. Santa Maria, ning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at kayong oras ng kamatayan may Bapong amen. Maria, mit mo kating grasya, ginang Diyos at sukya ka,
nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ni bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan. May amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, gining Diyos sa tsuke ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ni bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan. May amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, gining Diyos sa tsuke ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ni bunga ni nga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan. May amen. Ligaya king igpat, king anak at king Espiritu Santo. Ante mo sa jar ligay, ba't king kamumulan ngayon at kapilan manggamang king alanangga. O Amen. Jesus ko, patawaran mo ring kasalanan mi. Iligtas mo kami king apining impyerno. Iuli mo sa ligay banwaring sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mga ilangan, king kaya kang pakalulu. Reyna ning Santissimo Rosario. Panalangin mo kami. Maligayang San Jose. Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Jesus, Amaya Papastol. Pakaluluan mo Ing kami. kaduang misteryo king lungkot, ing pangabatbat ng Jesus. Igpami at tsuka banuwa misambanya ilagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Bipamintuan ng lob mo kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldol daw biya mo kaya kami king aldaw ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pa matawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa Saul kintukso no ni kabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Santa Jesus. Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atiyan mo, Jesus. Ligaya, Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, nga at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king banalay espiritu. Antimoin sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nga at kapilan man manggaman king alanganga. Amen. O Jesus ko, patawaran mo ring kasalanan mi, iligtas mo kami king apining impyerno, yuli mo sa ligay banwaring sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mga ilangan, king kaya kang pakalulu. Reyna ning Santissimo Rosario. Panalangin mo kami. Maligayang San Jose. Ipanalangin mo kami. Patudunan ming Jesus sa Maya Papastol. Pakaluluan mo kami. Ing katlong misteryo king lungkot, ing pangaputungan ng koronang suksok Jesus.
Igpaming at sukabanwam sambaning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo, kiti sulip, anti banwa. Kakanan mi king aldoldo, biyem kaya kami king aldongen, po ni patawad mi kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pa mo matawad mi karing mi kasala kaya kami. Bangaya mo kaya paisaul kin tukso no na ikabos mo kami sa blang maro kami. Bapong Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuang kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, met mo kaking grasya, ing ganung Diyos at sukeka, nuan kakaring sablang babayit, nuan niya pa naman, nimbungan, ningatyan mo, Yesus. Santa Maria, Doning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligay king igpa, ligay king anak, ligay king Espiritu Santo Santo. mo sa Jarligay, ba't king kamumulan ngayon at kapilan manggamang king alanang ga. O Amen. Jesus ko, patawaran mo ring kasalanan mi, iligtas mo kami king api ng impyerno, yuli mo sa ligay banwaring sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mga ilangan king kekang pakalolo. Reyna ning Santissimo Rosario, Ipanalangin mo kami. maligayang San Jose, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Jesus, amaya papastol, Pakaluluwan mo ing kami. kapata misteryo king lungkot, ing pamusan ng krus Jesus, papunta king Kalbaryo. Igpami at yuka banwa, misambay lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Bi pamintuan ng lob mo keti suli panti banwa. Kakanan mi king Aldo, biya mo kaya kami king Aldo ngeni, ang panipatawad mo kaya kami ding salami kaya ka, anting pa matawad mi karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kaya pa'y Saul, kintuk suno ni kabus mo kami king sablang marok. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukaya ka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya panamanin bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukaya ka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya panamanin bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukaya ka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya panamanin bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukaya ka. Nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya panamanin bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ang ginong Diyos at tsukaya ka.
Nuwang kakaring sablang babae, nuwan niya panaman, imbungan ingat yan mo, Santa Jesus. Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngani at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginon Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babae, nuwan niya panaman, imbungan ingat yan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngani at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginon Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babae, nuwan niya panaman, imbungan ingat yan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngani at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginon Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babae, nuwan niya panaman, imbungan ingat yan mo, Santa Jesus. Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngani at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginon Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babae, nuwan niya panaman, imbungan ingat yan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngani at king oras ning kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginon Diyos at tsukeka. Nuwang kakaring sablang babae, nuwan niya panaman, imbungan ingat yan mo, Jesus. Ligaya, Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, ngani at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, king anak at king banal na Espiritu. Antimoyin sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngani at kapilan man, manggaman king alanganga. Amen. O Jesus ko, patawaran mo ring kasalanan mi, iligtas mo kami king apining impyerno, iuli mo sa ligay banwarin sa blang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan king kekang pakalolo. Reyna ning Santissimo Rosario, Panalangin mo kami. maligayang San Jose, Panalangin mo kami. patulunan ming Jesus sa maya papastol. Pakaluluwan mo kami. Ing kalimang misteryo king lungkot, ing pangapako ng Jesus king cross at ing pangamatena. Igbaming at suka banwa mi sambaning lagyo mo, datang kaya kami ing kayarian mo, mi pamintuan ning loob mo, keti sulip anti banwa. Kakanan mi king aldo, BM kaya kami king aldo ngeni. Po ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pa mo matawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya paisal kin tukso na ikabos mo kami sa blang maroka. Amen. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mit mo kaking grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, mit mo kaking grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Amen. Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka, nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbungan, ninga tiyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Bapong Maria, mit mo kating grasya, ing ganyang Diyos at sukya ka,
nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman, nimbunga ning atyan may asus. Santa Maria, Duning Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan, ngayon king oras ng kamatayan, may amen. Ligaya king igpat, king anak at king Espiritu Santo. Ante mo sa jarligay, ba't king kamumulan, ngayon at kapilan manggamang king alanangga, O amen. Jesus ko, patawaran mo ring kasalanan mi, iligtas mo kami king apining impyerno, yuli mo sa ligay banwaring sablang kaladwa, lalong-lalo na retang lalong mangailangan king kang pakalulo. Reinaning Santissimo Rosario, Panalangin mo kami. maligayang San Jose, Panalangin mo kami. katulunan ming Jesus sa maya papastol. Pakaluluwan mo kami. Bapo reina indong mapamakalulo, biyang puyo mo mga panaligan mi. Bapo reina ikang outsan may kampe palakwan ng anak ng Eva. Ikang pangisnawan ming malalam, daralong kay mga tatangis keniking karinaning luwa. Ngano nawari patulunan mi, balikdan mo kami karin matamong mapamakalulo. Ampunong mapupos na yung pangalako mo kiti sulip. Ipakit mo kay kami, Jesus, sa bunga na masampat ni nga tiyan mo, o malugod, o mapamakalulo, o Santa Maria Berhen na mayo mo. Ipanalangin mo kami, o Santang Indoning Diyos. Kami nga pa ngayon tuliran na bang nanping ako ng ginutang Heso Kristo. O Diyos, ang pating bugtong mong anak, kimbiyan at kamatayan, kim pangasubli ng mibye. Pikiabutan mo may pagkalam, kaya kami nga blas ning biye alang hangga. Daptan mo sa pagkingulinim pamigaga na kami, karing misterios king kasantus-santusan na rosaryo ng Birhen Maria, atuldan ming kalamnan layo na kamtaning pangakura, kingulim mo ring Kristong ginome. Amen. Amen. Lagyo ning ipam, paningan akampon Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magnobena tana po. Iba't king ke kaming sadyang lugar, balena ke kaming pakamalan, lugalong no karining mimiral, yaing lugod ay makapagal, likwan mi ang balen ming betan, kasal pantayan yang daralan, uling ginoabi naman, king tula at king kasakitan. Uling ika Jesus ing pastol mi, ikaing tatayid ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat. Uling ika Jesus ing pastol mi, ikaying tatayid ke kami. Pamuklat. Kapatad, mitipon tangi ni Bangam pananing nobena taking pakamalantang patron, ing Ginong Yesus sa maya papastol, kambening kay katang dapat kasalpantayanan, kapurian at pamanyawad sao, ipagkalub na saning malugod at Diyos, ing kayang grasya, apapasyag na king kayadwananan niting nobena. Abe-abe salpantayanan tamo, iya ing mayap tang pastol alilingap kay katamo, at midadalaking malabo nga pastulan, at lalo na pang petonayan ing alangangga ng lugod, inyang dinawon na ing biyena para kay katangkawan. Kaniting masayang Paskuaning pangasubling mebye, idalit taing dapat tang kasalpantayanan king korderong petera, at ngeni tinalakad ba ni isundo na ingkeng pamaglingap kingkeng balayan. Dapat kasalpantayanan. Ginong Yesus, tiburaning igpami kakaluko ing kasalpantayanan mikeka,
kaya ka ing tunay kalingapan at yun, na kaya mangailangan na naman. Ginong pastol mi kaya ka payampon kami. Kristong Jesus, migligtas king meto ketawan, ing kasalpantayanan miyalang kabaldugan nung nagiyanap ning kaya kang pangasubling mebye. Ginong pastol mi kaya ka payampon kami. Kristo Jesus, migligtas king meto ketawan, ing kasalpantayanan mi alang kabaldugan, nung nagiyanap ning kaya kang pangasubling mebye. Ginong pastol mi kaya ka payampon kami. Ginong Jesus, mi pangakong datang pangpasibayo, king kasalpantayanan mi papasyaging pamanaya mi kaniti. Ginong pastol mi kaya ka payampon kami. Panalangin king Kalimangaldo. Ginong Yesus, ika mismo dinalag kang miyayaliwang kasakitan. Ulining lugod mo kaya kami. Ninako mo ing kasakitan na mangin tulit kaya kami. Kimpamag malasakit mo taula aluna karing mangay na. Malalakwan, mililele at mipaburen. Pepakit mo ing katapatan ming lugod mo. Uli ika ing mituburan ba magmalasakit karimena sakit. At tularan mis naman sana ing pamagmasabal mo't pamagmalasakit kareng kapatad ming mena sakit. Paulining kailangan dang lingap at pakialam ding aliwa. Abebe miyang atalakad ing kayarian mo't mitmong lugod at pamagmalasakit. Iti adwan mi kapamilata ng Jesucristong ginumi. Amen. Alleluia, 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 alleluia. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ding Hudyo, sinabi ra kang Jesus, nanoing malang arapat mo, ban akit mi at maniwala kami king ikapining tinubod na. Nanoing kaya kang daptan, ding pipumpunan mi mingan lang mana king disyerto, agpangking kasulatan. Dininanong tinape ibat banwo, ban apanganda. May kibat ya Jesus, ing katutuan sasabihan ko kay kayo, aliwa Moises ing minye karelo king tinape ibat banwo, nune ing ibba ko, ya ing minye king tinape ibat banwo. Uling ing tinape ababieno ning Dios, ya ing titipang ibat banwo, at babiyang biye king yato. Ngara, dinan mo kaming parati Ginoo kaniting tinape, nga ng Jesus karela, ako ing tinape ning biye, ing lumapit ka na ako, eya dumanop kapilan man, at ing maniwala ka na ako, eya kumawo kapilan man. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo, pamigunam at di takakatahimikan po. Panalangin aldo-aldo. O malugoday pa, karing kabilugan ming puso at kaisipan, sa sambanda ka at pasalamatan uling pigkalub ming bugto mong anak, intelaga mong maging mayap ming pastol. Sa sambanda kat pupurian balang aldoring biyemi, uling Ginoo, kikilalanan ming kekang kayupayan at alangsang kanong bakit ikaming kekang anak, milisya kami king dalan painturo keka. Uling ikayong pastol mi, enake mangailangan nanuman. Ginoo, binili mo kami king mabayat na kapagsubukan, ulining kalamidad. May balisayeng kekang kawan, mi kawakawani kami at mibili king maragula kapikakonwan. May sukad ing kekeng kapibabatan, may subok ke kasalpantayanan.
antike mong tupang melili, may sugat, may nasakit at may kawakawani. Dapot ngini ikit may ti anting kaparusan, nune kaniti mi palalong penandaman, ingke kang kaingatan at masap sa palugod. Uliniti kilalanan da ka bilang kekeng maya papastol, leko keman king sadyaming karinan, meging mapanganibiya at pepamisan mo na keman king ligtas alugal, bamo king lukuban king palining kekang lugod. Kanita naman may pawi at milakoing kaya kaming pamagalinlangan. Uling mitalaking banal kasulatan, ing meto nga mawala kaya kayang panintunan. Uling alakang buring miwale king kekang kawan. Tinipon mo kami keti king meto nga lugal nung numo papakit at bibiyayan pasibayo ing kekeng kapanayan. Biklat mo kami isip at panimanman antimong talatuki mo at ngeni tutuburan ban ipasyag mi naman karingali waming kapatad na metong kang malugod a Diyos at tune mabye. Sa salpantayanan mi na at tsukang parati, lilingap ke kami at panemagdala ke kami king malabo nga pastulan. Sumangid ning mapait ming karanasan, ipakiwari at itubod mo kengan sana. Ban ikaming maging sala karing at yuking karalumduman, intukod karing mitatakid, ing kalait karing malilili, ban ikamo ing may papastol, ing menipon king mikawakawani mong balayan. Anyaran mi sana ing upayan ing kaya kang banala espiritu, ipagkalub mo sana ting kaya kaming kayadwanan, at ipanigapumi kaniting nobena. Sabihan po ing kayadwanan. Lalong-lalo na ipaniga pumi manatili ke sanang tapat king pami talaga king kekeng kasilbian keka. Meto nga bagi anong king kekang pamanahid at kaburian, maliyari kaming malili at emisadsad papunta keka. Inya o may papastol karining kekang kekeng patulunan ke kapag katiwala mi ganaganaking biyemi. At ularan mi sana yung pamagdaon mong biye para karingke kang kawan. Ba kaming maging karapat dapat at alatuki at mituburan papunta king kaligtasan. Kingke kang pastulan karining kekeng kapasnawan. Kingke kang lingap tunay kaming kumayap. Kingke kang lugod miubog kami kingke kang kayarian. Anong nuka mabibiyat magari manggaman king alananga. Ginoong Yesus, ikang tinubod ning ipa, pasto na liningap at may kisang metong king demi. Ika ing nilungan ning Espiritu Banal, bang upaya na kaya kaming ipabalan. Kaya kata ng patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may pori ka at mirangal kapilanman. Amano ning Diyos, ikang mituburan, bang manaral, pastol kang minye panahon, kimpamang nurong alang likad, bang pamibiyebye mong lugod, laptan ming sukat, kaya katayang patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may pori ka at mirangal kapilanman. Diyos Ama sikanan, metong, ikang mituburan bang magmisyon, pastol kang talapan nipon, kaya karing mikakawakawaning, may lilit may mababating, kaya kalang panintunan, kaya katang patulunan, kayang parangalan. O maya papastol, may pori ka at mirangal kapilanman. E na kami mga ilangan na anuman, uling ikayong pastol minuan, king ligtas at kabilyan, kaya kami muyang daralan. Makapasno, mipagpaniwanan, kaya kamu pang babantayan,
kaya katang patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may puri kat mirangal kapilan man. O talas tuyong mikasakit tunay lugod, kaya ka yung ipakit. Pastula mig malasakit karing kawan, may nasakit. Kaligtasan kayang linapit, karing maliligalig at may alipit. Kaya katang patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may puri kat mirangal kapilan man. Pastul kang talatayid ka rin taong mitatakid. Pamurad mo't tukod kaya kaming iyang ibukod. Karing mikakasalang kapatad, kaya ka tuturuanan, patawad kagawad. Kaya katang patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may puri kat mirangal kapilan man. Pastul kin tahimik, katala kainip. Mapanalangin, mapanaya, kaya kami yang tirot inanad, pamanawos king mayupaya, ba naman kaya kaming ibulos, grasya ka rin talasalpan tayo. Kaya katang patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may puri kat mirangal kapilan man. Ginon Diyos, Jesus sa sinubling mebye, alang hanggang pastula migdawon biye, tutukyan at suging biyalimbawanan, kimbye, kinturo na't dapat pepakilala, kimpamamye mikakabye, kaya katayang patulunan, kaya katayang parangalan. O maya papastol, may puri kat mirangal kapilan man. Ikpami at banwa, misamba nilagyo mo, datang kaya kami hingkayarian mo, may pamintuan nilog mo, kaya tistuli pantibanwa. Ing kakanan may kingaldoldo, biyem kaya kami kingaldong ngeni. Ampo ni patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pa mo matawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yamo kaya paisaul kintokso, nun ikabos mo kami kisablang maro kamen. Ligaya king ikpa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Bapong Maria, mo kahing grasya, ang ginon Diyos sa tsukeko, nuwang ka rin sablang babay, at nuwan niya pa naman, imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalayan mo kaya makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Ligaya king ikpa, ang poking anak, ang poking Espiritu Santo. Antimoy sa jar ligayo, ba't king kamamulan ngayon at kapilan man manggamang king analangga. Amen. Panalangin kambe ng Maria, indong talapat nube. O ginuming Jesus, ikaing tuneming dalan, king ganap akaligtasan. Pastul kang talatayid, king tune santungan. Sa salpantayanan minakambe ng Mariang indumong liningap keka, apakirasan mo naman ing paintungulan mi. Baboning krus, pigkatiwala me, kaya kami ing pakamalan mong indo. Uling naalulan ning lugod na king metoyato, inyasa at penibalane kaya kaming anak na ingampunan niyeng induring mikabos. Kingking pakamal indumiyanad kami, karing alimbawa na may biyasa kami, karing panalangin na grasya kakamtan mi, painturuking kaya kang kayarian. Mitmuking kapanaligan, pasawp kami karing panalangin na, indumong liningap at induming pakamalan. Ninamot tayong paimburis king anak na, indong manasakit king pamagkasakit da. Ninamot tayong sumese karing anak kaluyong-luyong, anak kaya lang kapupuntalan. Ninamot tayong manaru karing anak katinabog, milakogan at mikasala, nunay kayindong birhen, kaya kaming talasawp at talapat nube. O Maria, Divina Pastora, miyubog kang Jesus sa meging pastolmi at talapaglingap. Ipanalangin mo kami ban tunay king milapit kang Kristo. Saupan mo kami ban matatagming ngarapan ing kapagsubukan adaranasan mi at ban mibabata ka ring panalangin ning balamo mo mi papakibatan. Katatawlian, patibayan mo ing kasalpantayanan mi bang kaniteng biye mi midawon king tune sakripisyo alang tok ng popuri at pasalamat king Diyos igpa
kagum ning banal a Espiritu, mabibiyat magari, manggaman kingalanangga. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasyeng ginong Diyos at tsukeka, nuwang kakaring sablang babay, nuwan niya pa naman, imbungan ingat yan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. O induming talapat nube, ipanalangin mo kami. Pamupo sa panalangin, o mapaglingap ning pa, kim pami daw mi kaniting nobeno, papasyag mi in lubos sa kasalpantayan. Kaya ka ipagkalog mi in kaya kang anak, in ginuming Yeso Kristo, at king lugod na peparanas na at ikit mi in metong yang pastul, amin ang tabi king kaya kambie. At talaslasan mi na ang gangining kasalukuyan at tsula ring banal ng gamat ay alangtok ng maningat, manayit, tuturo, papawakayap, papatahimik, manano at mapamatawad. Dating panalangin na inapsemi at pagkapilitan ming darawon king kekaba ni pamagnobena mi. Makasapla sana king panibayo ming pamitat talaga akaring kekeng sarili. Pamilya at komunidad, tatanggapan nila sa ring grasyang pagkalugmo at ing pamagsadya mi king kapiesta ning kekang anak amaya papastul. Lubos keng misasang metong at mikakalugod, king metong mong kawan. Babaw ning sabla, papanatilyan mi kesa ng makalukob king kekayang pamanga lugod bang kanita eke milisya kapilan man king kawan at tinipo na hangga king idala na kami king alang hanggang pastulan at pangako na hanggang man king alang hangga. Amen. Akit misang parating lugod mo, tandanan minge kamarayo. Bikingi ka Jesus ing pastol mi, Ikaing tatayid ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pe pamulat, biklat miing panibayong tipan, pastol dakat ikaming ke kangkawan, talatu ki kami tutuburan, king bayong yatong bayong pastulan, para timinangining papasyag, lugod at kapanayan niyang sunlag, king kasalpantayan mi bansag, alang hanggang lugod mo pepatuyag. Uling ika Jesus ing pastol mi, ikaing tatayid ke kami, ikaing ke kaming talaingat, lugod mo ke kami pepa. Uling ika Jesus ing pastol mi, ikaing tatayid ke kami. Lagyan ng igpa, punyanakang pon Diyos Espiritu Santo. Amen. Salamat.
betala king katamong panalangin, ing kapasalamatan ding memaryo ning barangay Kabetikan at Kabambangan. Kapasalamatan da puri Mr. and Mrs. Lordino Carayon, Vicky Tan, Epifania Ebalo, Bonifacio Ortega, Mr. and Mrs. Rolly Cabrera, Mr. and Mrs. Luciano Carayon, Mr. and Mrs. Victor Kayanan, Mr. and Mrs. Edwin Guevara, Mr. and Mrs. Dante Rivera, Mary Tala, Lydia Nicdao, Mr. and Mrs. Alan Pineda, Mr. and Mrs. Mar Rivera, Mr. and Mrs. John Paul Carayon, Marcela Ramos, Mr. and Mrs. Sergio Carayon, Delfina Añonuevo, Zina Sambal, Mr. and Mrs. Roy Pasion, Gloria and Juanita Carayon, Luzonia Yalung, Ligaya Aguilos, Joel Pineda, Marlene Licup, Trinidad Mercado, Huberto Carayon, Christian Paul and family, Christina and family, Mr. and Mrs. Ricky Calalang, MJ Romero, Mr. and Mrs. Rico Kiambao, Mr. and Mrs. Aurelio Escoto, Maria Teresa Escoto, Maria Cristina Escoto, Lourdes Escoto, Mr. and Mrs. Richie Templanza, Mr. and Mrs. Javier Carayon, Mrs. Adelaida Sarmiento, Mr. and Mrs. James Labuan, Edita Clarina at Cora Rivera. In special intentions dari Mara, Ana Greta Pineda, Antimurin, in kapasalamatan daring memaryo ng Barangay Kabambangan, Barrera family, Rod and Rowena David, Carol Baldo, Ungkad family, Joel Garcia, Petronila Garcia, Mr. and Mrs. Ed Laguador, Manching Nicdao, Christy Serios, Ferdinand Barrera, Mr. and Mrs. Renato David, Jomen Pineda, Pete Jimenez, Mr. and Mrs. Angelo Angeles, Maria Fe Barrera, Agnes Tagura, Beng Malyari, Tagura Roland, Cynthia Manyanglung, Jencia Palma, Lucy Palma Padua, Sel Padilla, Erlinda Kaiser, Edna Galura. Ating alanggang kapainawan ding kaladwa dari Jaywin Ernesto Avelino Mateo Victor Wilfredo Maria Concepcion Karina Maria Teresita Chopilo Marlene Rodolfo Maria Fe Rodrigo Senon Virgilio Fernando Constancia Glenn at Ryan. Ang timurin niya betala naman po king katamong panalangin ing kapasalamatan ning balayaning Maya Papastul lalong-lalo na ing kapasalamatan dari Mamerto and Sinya Dizon, Alexander and Resily, Sita Celis, Erwin Dizon, Grace Munoz, Garcia family, Ocampo family, Mr. and Mrs. Antonio Borlat, para king special intentions dari Encarnacion Bernardo and family, Mr. and Mrs. Jessie Salak and family, Maria Manalo, Mary Ann Hernandez, Carl Jerome Manalus, Resily, Renz Banawa. Ang timurin king birthday ng Jane Fernandez, king quick recovery ng Leonila Ramirez, at king complete healing ng Richelle Bernardino, para king death anniversary dari Gonzalo at Lourdes Bernal, king karelang first death anniversary. Ating kaladwa dari among Bong Gopez, among Mar Miranda, Leonor, Noli Sr., Edwin, Alejandro Jr., Ines, Jesus, Pasita, Norma, Condrado Sr., Carmelito, Jose, Alejandra, Susan, Juanita, Segundina at Javier.
Pasibayo po, maya pagkat panapon kaya katamungan. In pong manimuna, kaya katamong banalamisa, nginiyapin ing Parochial Vicar, Santiago Apostol Parish ng Betis. Na mi ordinan po, anting meto nga pari anyang June 10, 2022. Iapin po, Reverendo Padre Gian Sagum. Mitipon para munia kapurian at kapasalamatan king Ginoo, talakad tapot makyabe king dalit a pamuklat. Sasambaking ginong Diyos ng kaligtasan, itiyain aldo gewanan ng Ginoo, na kamo magsaya kamo, itiyain aldo gewanan ng Ginoo, Alleluia, Alleluia. Gusto niyong tumulaya ing banwa, gusto niyong tumulaya marang leat sa langkalaman, ikulis aking kapurian king Ginoo. Itiya ingaldo gewanan ing Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingaldo gewanan ing Ginoo, Alleluia, Alleluia. Bebo keni tubo tamo king Ginoo, sambata mo king Ginoo, malawos king kanena inigena, alang hanggang kapurian itaon tamo. Itiya ingaldo gewanan ing Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingaldo gewanan ing Ginoo, Alleluia, Alleluia. Magkantang mayong galit king Ginoo, urian yaping masayang pulisan, malawos na mo kang beding masayang puso, sasambaking ginong Diyos ng kaligtasan. Itiya ingaldo gewanan ing Ginoo, tumula tamo magsaya tamo. Itiya ingaldo gewanan ing Ginoo, Alleluia, Alleluia. Anting meto nga pamilya, miti puntamo king lagyon ng ipampo ning anak, ampo ning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamong Jesucristo, ing lugod ning Dios, ating pamakisan metong ning banal Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kaya ko, antimuri. Pakamalan kong kakaluguran, makatipon tapo kanitingaldo, ing kafiesta ng San Marcos, metong karing kaya katamong evangelista, metong nga sinulat king biyan ng Jesucristo para kaya katamo, ban amiyatad kaya katamo imaya pabalita ning kaligtasan. At kaniting mo rin pong aldo, pagsadyan tamo, at syuta po king novena, anting kapagsadyan para king kafiesta ning kaya katamong patulanan, i Kristo, Jesus ing maya papastol. King kataymikan na rin kaya katamong puso, panamdaman at ganakan tamo, nung makanano na katamong kaluguran ning Diyos. Nung makanano tamo kaulaga kaya, lipat na rin kakulangan at kasalanan tamo.
Ganakantala retang dakalabesis, mo may kiramdam at may mintu karing kayang amano. Karing dakalapinandit, pinili tamong iakit, ting mangaya pabagi, ting grasyang pagkalub na kikatamo. Ganakantala retang dakalabesis, pinggulutan tamo, ing kikatamong kayapan, at tungkulan ban sumaup karing taong mangailangan. Manyawad tamong sikanan, ampon kapatawaran. Iyagas tangining miyag naragnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos sa may payang tutu. Kaya At kaya kayo kapatad, waling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay, panigapuko, kan Santa Mariang, Kapilanman Virgen, karing sablang anghel, ampong santo. At kaya kayo kapatad, ingipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, iyuli na katangan sana, King Bielang Angga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Kapayapan, karing tao, ang kaluhuran. Upurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamban, nakapupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasamban, kapayapan, karing tao, ang kaluhuran. Upurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasaban, nakapupurian, nakaparangalan, nakapaligayan, nakasasaban, Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa banwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King mata sa Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, pigkalub mo kang San Marcos, ing pribilehiyo ning pamipasyag king kekang ebanghelyo. Makinabang ke sana kapamilataning kayang kabyasnan, at lalo miyang tapatatok yan ni Kristo. Itiadwan mi king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibigyan po ang magari kambemot ning banal Espiritu,
Dios manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat San Pedro. Ikayungan sabla, isulod yung kababanlub, baka yung misusuywanan. Uling sasabyanan ng kasulatan, kasama na lang ng Diyos, ding palalo. Dapot papakit siyang ganaka, karing mababalog. Inya idukuyo reng sarili yu, king gamat ng mayupaya ng Diyos. Bangking panahon karampatan, ipuk na kayong matas sa matas, ibilinongan kaya, ing sablang kapigaga na kanyo, uling atinyang malasakit kaya kayo. Parati kayong makasadya at magbante, ulingin kaya kayong kalaban, ing diablo, lilibot siyang anting leon amamyus, maninto niyang alaklak na. Labanan niya, kaya bening tetagan, king kaya kayong kasalpantayanan. Ngening baluyo, ding kalupa yung talasal pantaya, king mabilog ayato. Daralanda da naman, ing kasakitan ang kalupa na ding kaya kayo. Dapat kayabe yung dinalan kasakitan, king saugling panahon, ing Diyos sa panibatanan ng sablang grasya, aminawos kaya kayo, bang mirakayanan king ligaya ng alang-anga, kayabe ng Kristo. Ya mismo ing pakayap kaya kayo, at munye tetagan, sikanan at matibe katatalakaran. Kaya ing upaya kapilanman. Amen. Iting makuyad kong sulat kaya kayo, misulat siya king kasaupan ng Silvano, akikilalanan dang tapat akapatad. Burida kayong dinansikan ng lub at ibeke kayo, ing kanakong patutu, king itiyeng tune ng grasya na ning Diyos. Inya tatagan nyo, ing pamanalakaran nyo, kaniti. Ing iglesia at yung Babylonia, amiapili abeyu. Pakumusta na kayo at makanyan mo naman, ipayabot na ring anak kong Marcos. Pugayan niya ing metong at metong, king mitmong kagalangan at lugod. Kapayapan kekongan at syukang Kristo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit apakibat. Parati kong ikanta o Ginoo ing lugod mong ekukupas. Parati kong ikanta, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Parati kong ikanta o Ginoo ing lugod mong ekukupas. Ibalik ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uling alang kayangganan ing lugod mo. Ing katapatan mo, matatagyang anti ing banwa. Parati kong ikanta, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Ding banwa sa sabyandala o Ginoo, ding makapagmulalang dapat mo. Ing katipunan, ding kekang banal, sa sabyanda ing kekang katapatan. O Ginoo, nino nga banwa ing amalyaring keka pakilupa, alang Diyos akalupa mo. Parati kong ikanta, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Mapaladla o Ginoo, ring taong biyasang samba at magkantang kapuryan keka, ding mabibiyeking aslag ning kekang ganaka. Uli mo, magsayala pati ngapon, layon dakang pupuryan, uli na ning kekang kayapan. Parati kong ikanta, o Ginoo, ing lugod mong ekukupas. Talakad tapo, parangalan tayong maya pabalita. Kami ipanaral niya i Kristo, ami pakuking krus, ing upaya at kabyasnanan ng Diyos. Alleluia.
Inginuman tabay ke kayo. At keko, ang timurin. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keko, o Ginoo. Pepakit i Jesus karing 11 metong at sinabi na karela. Munta kayo king mabilo gayato at ipanaral ye ing mayap a balita karing sablang tao. Ing nino mang maniwala at pabinyag miligtas siya. Dapot ing nino mang maniwala miparusan niya. Karetang maniwala mayakit lareting mayupayang tanda. King lagyuko makapalwalang demonyo makapanyabilang aliwang amano. Ang yang talnan dalaring ubingan o makainom lang lason, elan umano balang. Itumpak dalaring gamat da karing masakit, at deti kumayap la. Kay ba't nang migsalita karela, mitas siya banuway ng Ginoong Jesus at linukulok yaking banda ng wanan ning Diyos. May kula ring alagad at may naral la karing sablang lugal. Seo panalan ning Ginoo king obrang iti, at pepatunaya na ing panaral da king kapamilatanan ning binye ng upaya karela, upayang makagawang milagro. Amen. Pakamalan kong kakaluguran ning maya pabalita ning kikatang kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Kaya kayungan po, ngeni pa mo po burida na kayo pong i-greet. Happy Fiesta po kaya kayungan. Pakigreet po yung balang metong. Happy Fiesta po kaya kayungan. At uling Easter pamurin po ngini, tamo kakalingwan, pakigreet po ba yung balang metong Happy Easter po kaya kayungan. Happy Easter po kaya kayungan at palakpakan tayong Ginong sinubling mebye. Siyempre, bayo ko po maglaram kening harapan yu, bisa ko pong magpakilala. Do, dati na ako pong mumunta keni, ako po balo nung kakilala da ako pa pureng mapilan. Niya pong atso po among Jess keni, paneke pong atso keni, kami pong aduang Father Maverick kanita, paneke pong miyabe keni, papasyal keni, mag-serve keni, mag-apostolate at mag-obra, kareng payobra na pong among Jess kanita. Ako po Father Gian Sagom, ako po peka anak diling pari, king mabilog Arkidiocese ning San Fernando, 26 years, ay, tibong, mabilis ko po palang papalakpakin. 26 years old, ako pong peka anak kapari, king mabilog Arkidiocese, at obviously, ako mo rin po peka, ay kayo po sinabi kanyan, peka maragul mata, kareng pari king mabilog Arkidiocese. Kasalukuyan po, 26 years old, 10 months ko pa mo po king pangapari. 10 months ko pa mo po king pangapari. Ako po bunso, kareng egan-agana. Do lupa na ako pong 70, pero anak ko pa mo po. Simple mo po yung kakatamong maging pamigunam ngeni pong aldo ngayon. Balak ko po makipagkwentuhan ko mo po kaya kayo. Kaniti pong kagat pa na po na nini. Balo ko po dindam yun oreng mapila na magaling ko pong kaklase. Kaya ako po eda ko po kakalibre din ka na akong kaklase. Kaya ko mo po, marites ko mo po, may indredos ko mo po. Yan mo po yung apagmaragul ko. Wala ko pong aliwa nga apagmaragul kaya kayo. Nga na po ning kikatamong ebanghelyo ngening aldo ngayon. Bunta kayo king mabilo gayato, at ipanaraling maya pabalita karing sablang tao to every creature, nga naking English. Whoever believes and is baptized, nino maning maniwala at mabinyag, miligtas siya. Nino mangye maniwala, miligtas. At detiring tanda, atuki karing taong maniwala. King lagyuko, at tabi dalaring demonyo. At makapanyabilang aliwang amano. Makapanyabilang aliwang amano. This will be the only focus of our reflection today. Kutang, inya pong may binyag kayo, inya pong may niwala kayo kay nga pong Ginoo, may kapanyalita kayo ng aliwang amano? Kutang, awawali. Awawali. Ali. But this will be our focus. When we are baptized, nga na,
nga na ning ebanghelyo. At potang meniwala tamo, ing tanda at tututa mong maniwala, ing tanda at tututa mong Kristiyano, we can speak new languages. Nga na. Makapanyabi tamong bayong amano, aliwang amano, nune bayong amano, ingkutang, what are these new languages? Nano lareting bayong amano. And this must be a language nga na ng ebanghelyo. This language must be understood by all. Potang may kapanyabi ka, king amano ngay ni, ay intindihan dangan dengaliwang tao. At sasabihan da po kanita ewari, action speak louder than words. Pakisabi po king kasiping yo, action speak louder than words. But what sort of actions speak louder than words? Nanong dapat ing makapagsalitang mas masigla pa kesa karing sasabihan tamo. Since 2021 po, nung balikan taming gewa tamo kening parokya, since 2021, sinulong na po ning kaya katamong Santo Papa itang ausan tamong synod dality. Nino po may kapag-participate karetang listening sessions kaya kayo. May interview kayo po? Aro? Sumbong kaya yata pong may ako yata mig synodality sessions keni. Ala ko pong synodal session. Ayan natin. Tito Boy at facilitator ya po siguro ito, Tito Boy, sigurado. Ali kayo, Tito Boy? Abe kayo kareng pekiramdaman da. Okay. So dakal tamo po, nung iyo balo, dakal tamo po pinorform king kaya katamong parokya ngayon listening sessions. Though only on a representative level, uling etangan po pwedeng maramdam nga at makapagsalita nga nung alimi pate-pate tamo. We had efforts towards listening sessions. Ban maramdam, ing panamdaman ing balang metong king parokya, karing miyayaliwang sektor. But this is a language, ining amanwanan nini, at amanwanan ning synodal efforts tamo. It is a language that has been spoken since the time of our apostles. Detang listening sessions tamo, atin lang amano, abinyeke katamo, there is a new language there. Abayo kaya katamo, pero maluwat tanang gagawan, dapat sana anting meto nga Santa Iglesia. Our present efforts as a church towards becoming a synodal church. At ngeni, asabi tamo, that not only actions speak louder than words. Pakisabi po king kasiping yung matudtod ng ngeni. Pakisabi po king kasiping yung listening speaks louder than words. Pakisabi po kay matudtod yung kasiping. Listening speaks louder than words. Listening speaks louder than words. So this will be the focus of our reflection. Ing pamakiramdam, mas migit yang mga mano kesa king pamagsalita. Ulitan kayo po. Ing pamakiramdam, mas migit yang mga mano kesa king pamagsalita. Maniwala kayo po ka rin? So, nung maniwala kayo po ka rin, ala kong akit mamatokba kareng kasiping yu. Patse, ikit kayo po yung kasiping yu, mamatokbaya, ikayo pong kamuanan ko kaya rimis yung kasiping yu. Okay? Kasunduan niya po ito, okay? So, pilitan niyo po makagising yung balang metong nung ali, kayo pong miyadya ka na ako kaya rimis. Aliwa itang matudtod. So, okay mo po nung matudtod kayo, itang kasiping nanitang matudtod, yung miyadya ka na ako. Okay? Nagkakaintindihan po tayo, amen? Okay. Mag-review tamo pong bagya. Anting part din kaya katamo pong kwentuhan. Lawan ko na mo po nung atuturunan ko pong masalese apong maymay. Apong maymay po, metong yakareng peka idol ko pong pari king kaya katamong arkidiosis. Palakpakan tayo po yapong maymay. Review ko pong bagya, mag-review ta pong bagya. Lawan ko mo po nung tutuna ko pong atuturong masalese. A basic truth of our faith tells us that Jesus, Jesus, metong yang taong tutu, ampon, at metong yayatay mituruanan kaya kayo. Jesus, Diyos yang tutu, tao yang tutu at Diyos yang tutu. Jesus Christ is true God and true man. At uling tutuay Kristo metong yang tao, tuturuanan na katamong Kristo maging tao. At Kristo metong yang Diyos, tuturuanan na katamong yaning Kristo ay bieta mo, papuntaya.
king panga-Diyos. Muna, we will delve on this reality of Jesus as a human. Jesus, metong yang tao. But, He is not only a human, but He is a listening person. Tuturo ng Jesus, ing metong nga tao, tao yang makiramdam. Nung ka makiramdam, kapaganap pa tao. Amen? Lawan niya mo po yung kasiping yun, nung lupa yung tao. Maging tanda tamo mo po ngayon, nung tutu tamong tao, biyasa tamong makiramdam. He listens to us. Kristo metong yang tutong tao, inya makiramdam ya. Balikan tamo, balo tamo po king pamanaral, king maya pabalita, pamagsalita, puwari. Now I will teach you, and Jesus will be teaching us today, that preaching the gospel does not only entail speaking words of wisdom. Let it be. Aliya mo po makanita. It is not only speaking words. Preaching also involves listening. Jesus mismo pakit nakikatamo yan. Balo tamo, Jesus penaral ning maya pabalita. Pero etamo apansinan, bayo na penaraling maya pabalita, bayo na pisaging katutuan, ayametong yang talapagligtas. Pakiramdaman tala rin amano na, karing kayang alagad, nga na, who do you say that I am? Kitna nalapa mo, nino yako para kay kayo. Burinang damdaman ni Jesus karela, nino ya. Dindam tayo bay Pedro, kanita, gino nga ng makanyan, nga ng Jesus kang Pedro, Peter, do you love me? Nga na. Pedro, kaluguran mo ko nga ng makanyan. Balo na ng Jesus yung katutuan. Pero burine pamong kutna ni Pedro, ban pakiramdaman At tandanan tayo po yung Ebanghelyo, may labasan na Domingo. Nanong gewa ng Jesus, kareting adwang alaga, dalalakad papuntang Emmaus. Nang gewa na, baya na lang linakad, king karelang kalungkutan, kiramdaman na lang king karelang pamisabi. In their conversation and debating, Jesus listened to them. Because this is the mark of a true Christian and a true human. Ing meto nga tao yang makiramdam. Amen? Ati na pong mamatokba ka rin kasiping yu. Kakilala ko na po yung miyadyang metong kanini. Adwa at lu. Okay? Ing metong nga tutong tao yang makiramdam. Anya po misan, that was year 2020. Anya po magumpisa yung pandemya. Kilala niya po yung Father Fiel Pareha. Yung kaya kayong paboritong Father TikTok. Yung paborito yung pong Father TikTok. He initiated this online program, online listening program. Ban makiramdam karetang taong daralan kasakitan pauli na ning pandemya. Lalong-lalo na para kareng frontliners. But this became open for all. Hanggang ninong bisang makisabi, di atang problemado. And we participated in it. Uling king kaya katama pong seminaryo po, tabalayo, mag-aral kami mo pong Biblia. Ang po mga diali. We also studied psychology. We studied counseling and many more. What uling ating kaya pong background king counseling at psychology, we participated in this online listening sessions. At ating ko pong may itong client niya po yung house me. Sa likod tanya mo po king lagyong Maymay, ita pong kliyente. Sa likod tanya mo po kilag yung Maymay. Pero po mataba, ita pong kliyente ko. At po Ocampo Pilido. Okay. Imaymay, ninawos siya kako. Inyad ko po yung permiso na ba, nidaki ko kaya kayo yung kayang kwento. Magkwento ya po kako yung Maymay, tungkol king kayang nobya, fiancé. King kwento ng Maymay, si Mariel po, sabi ng makanyan, napakabait po niyang tao. Napakaganda, napaka-sexy, napakamahinhin. Wala po siyang kapintasan, brother, yung house na kako kanita. Wala po siyang kapintasan. At napakaganda po ng aming samahan. Dapat makanini po kaning milyari king karelang pamiyabe. Inyang minsan lungob yay may king obra. May kuya king karelang condo apartment, mag-live-in na la pong Mariel. Sa likutan niya mo po king lagyong Mariel,
ining kaya nga bayan. Ating mi padpadalalaking, dabalo ng malasing ya o makadroga ya, ining lalaki. Miras siya ketang apartment, kaya tayang kadanggot in condominium apartment da. But unfortunately, tapay nga apagdiskita na nining tao ngayon. Dabalo ng malasing ya o makadroga ya. Ating gawa na niyang linob ya, libanay ning Imariel. Penakawanan at petene Imariel. Kaya kubalo nung dindam niya po iniking balita kanita. And hindi po yung detalye king makapangapalyari. Penakawanan at petene Imariel. Balo yu po nung makanano? Kutang yu po nung makanano? She was stabbed. Siksak niya pong 36 times king kayang lupa. She was stabbed 36 times all over her face. Migsadya ko pong pakayanan ko yung kapilubluba ng Maymay. Mami, advice kaya, so pan kayo makapag-move on. Sidya ko po yung sarili ko. Inisip ko na anong sabihan ko. Sindo na yung pamagkwento. At ito pa po yung nagpapabigat sa loob ko, sabi na, brother, si Maymay, 6 na buwan, si Mariel, 6 na buwan po siyang buntis. Namatay po pati yung magiging anak ko sana. Sasadya ko po na anong sabihan ko masanding gaya. Dakal na ako inisip. Isipan ko, sabihan ko, ka rin niya munta na anong gawa na ba yung makapag-move on niya. Pero sindo na po yung pamagsalitan at sabi na kako, brother, alam ko naman po ang gagawin ko, sabi ng makanyan. Hindi ko naman po iniisip yung sarili ko ngayon. Ang gusto ko lamang po sana, at ngayon gusto ko lamang po ay merong makinig sa akin. Kasi kung wala pong makikinig sa akin, susundin ko po yung sinabi ng mga kaibigan kong polis. Pasintabi po king sabihan ko. Pero katutuan po ining malilyari. Sabi na, susundin ko po yung mga sinabi ng polis na kaibigan ko sa presinto. Yung nakahuli po dun sa lalaki. Nasabihin ko lamang daw po sa kanila, itutumba nila yung pumatay sa asawa at sa anak ko dun sa kulungan. Basta't sabihin ko lamang po, itutumba nila. Alam ko naman po ang gagawin ko, brother. Gusto ko lamang po may makinig sa akin. Hindi ko po gagawin yon. Hindi po ako mas magiging masama sa kanya. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung hindi niyo po ako narinig ngayon, naging mas masama pa po ako dun sa taong yon, sabi niya. Maraming salamat po sa pakikinig. Pakisama na lamang po sa panalangin niyo si Mariel at ang aking anak at ang kanyang pamilyang nagluluksa pa rin po ngayon. It was then that I realized, no makanano ka-importanting makiramdam ka ring tao, kayong istorya da ring tao. Makanano maging mapibabat ang makiramdam, mo manyalita ka rin at ating sabyan, no na maging mapibabat ang makiramdam ka ring tao. But the mission only begins there. The mission only begins there. Someone can listen to us. Someone can only listen if there is someone speaking. Haniwala kayo po ka rin? Alata naman pakiramdaman nung alang tao magsalita. At kanidi kay aga na kai, sa likod tanya mo po king lagyong Kyle. Ining anak encounter ko po kanita, grade 7 student king meto nga eskwela king District 2 na po ning Pampanga. I was giving then a recollection. Kalob ko po king classroom da. Dening estudyante kening classroom ginuko po, makatalakad langan king bangkuda, kalob ko pa mo, makaklerical ko po makapangpari ko, besi basa na akong eraser Kyle makanyan, o niya kaputitang malang ko makanyan. Makaninila ka notorious detang king classroom areni. No kasalbahi. Anya magpayalbe akong pelikula, bahin may pahinawa kong bagya, sabi ko makanyan, payalbe ako pa ang pelikula, sabi ko makanyan. Kalwal ko po king classroom makanyan, linakad ko palwal king classroom.
Akaliwang kaya pong ilak, isaritang pasbulda. Tinala ka dya po Kyle, kening bangkuna. Tinala ka dya Kyle, kening bangkuna. Grade 7 student. Tinala ka dya po, sabi na kako, Sir, nga nang makanyan. Ala ko pong pasbul kaya kayo ne, nga nang makanyan. Teye po sa rin pasbul, nga nang makanyan. Ala ko pong pasbul kaya kayo ne, nga nang lumuling aircon, nga nang makanyan. Saraye po, nga nang makanyan. May buha ko. May nga luto ko makanyan, pero pinigil ko yung sarili ko. Anak Lareni, nga ako. Anak, mo yan, pigilan mo yung sarili. Magunos, dili ka, nga ako makanyan. Sinumbong na ako mo kening advisor, da, bahinta may pasno kong bagya. Sabi ko, makanyano man ding estudyante yo ka rin, nga ako makanyan. Hot ka ba susandangan, lalo na itang ikail, nga ako makanyan. Ay, sir, nga na po makanyan ka ako. Brother, nga na po makanyan. Pasensya na ko po, mitsem po ko booking klase da. Kasi, nung ikatamo pong katoliko pong kristyano, nga nang makanyan, at intamo pong ausan Diyos sa may katawan tao, nga na makanyan. Ikail, nga nang makanyan. Demonyo ya pong may katawan tao, nga nang makanyan. Makanyan niya po kasalbayan, pasensya na po. Pibatan nyo niya mo po, pati nga po mo po naman iti, nga nang makanyan. Pasensya na po, nga nang makanyan. Saguli na mo po, nga nang makanyan. So, si Jacob po yung sarili ko, pati nga po korugong pibatan deti, nga na ka rin, lalo na ikail. Anya po malapit ng mayari ng recollection. May kipagkwento ko po karela. Simple mo yung kanakong kutang. Kitang ko karela, nanong panalangin yung eni? Nanong aduan nyo kingapong Gino? What is your deepest heart's desire? What is your prayer? Nga ako karela. Metong lang may kibat. Very good la rin pakibat ta. Kita mo munang estudyante, sabi ng makanyan, Yako po, sana po nga ng makanyan, ligtas siya po itatang ko king barko, siman niya po kasi, sabi. Very good, palakpakan niya yung buong klase. Kaganaka mo naman na estudyante, nga ako makanyan. Susunod na estudyante, may kibat ya, sana po nga nang makanyan, parati la pong malusog, di makong po itatang ko king pamagobrada, ban mayari ko po king pamagaral nga nang makanyan. Very good, nga ako makanyan kening estudyante. Itang tutok yung estudyante, hanggang medyo matundo na itang metong estudyante, may kibat itang estudyante nga nang makanyan. May kibat niya, sabi na, sana po mayari ko po king pamagaral ko at maging engineer ko po nga nang makanyan. Baka nita, pag baragulda ko po, rima ko po itatang ko. Very good, yung pakibat na ning anak. Wala na ako po nga karapat. Miras na ako kitang tauling estudyante. Tinauli kaya po ikail. Pag sadyan ko na yung pakibat na nining estudyante. O sige, Kyle, nga ako makanya. Nanong panalangin mo nga ako makanya? Yeah, yung susulod na pa mo po pang outer. Ayan, makanya niya po susulod. Kalupa ni mala ng Tito Boyet. Makanya yan. Maka-checker diyan makanya. Kalupa me Tito Boyet, Kyle. Yan, makanya niya. Salbahiya mo pero yag ka maganakaka. Kutnan ko na yung makanyan. Very good lang ang pakibat, dening anak. Anyang kutnan ko ni Kyle. Nanong panalangin mo? Makapiyak na ako mo, mag-ready na ako, nano naman yung pakibat na. Pakibat ng Kyle, sabi na, Sir, ingburi ko mo naman po nga na kumayap niya po itang kapatad ko. Busbus siya po kasi puso nga ng makanya. Tinya pong busbus puso, panela po nga sa hospital, di maakong po itatang ko. Ala ko pong kayabe, bale. Panela po nga sa hospital, di tatang ko po ima ko si sesende itang kapatad ko. Panalangin ko po, sana kumayap na po itang kapatad ko. Ban miuli no po rima ko. Hamis ko no po kasi. Ala pong manyese ka na ako. Tahimik yung buong klase. Akiramdam. Sinilip ko kay tangawang, makiramdam yung mga dredos ng advisor. Akiramdam niya pala kay tangawang. Mga palwa, gagagayit ang teacher king kilwal. At kaya rin yung recollection na niyang umenong muli rin anak. Kinahol na yung buong klase, Kyle. At itang teacher, linob yung makanyan, sa lubungan ni Kyle. Kinahol ni Kyle. Kabang gagagayin teacher, sabi na, mimingat ka kayong pamanuli mo ni anak. King tutuki, magkwento ka ne. King tutuki, magkwento ka ne. Mimingat ka nak. And it was then that I realized not only the importance of listening, but also the importance of telling stories. Being honest in telling who you are, what you feel, what you're going through. Isip-isipan ko po hanggang ngayon nung ako kaya may kiramdam, kitang pekiramdaman ko may. May kapatay na sigurong tao. Nung emiya kaya pekiramdaman ni J.E. Kyle, king kwento na.
Makanano de kaya tatrato king klase ngene. May yari kayang mag-aral, likail ngene. Nung ededindaming kayang istorya. Puwari makanya namaning kamalala makapagnasaning kaya katamang puso. The deepest desire of the human heart is to be recognized, to be listened to. Ing kaburyaning balang may atong kaya katamo, naman itang may kwalta. Nuning kaburyaning balang may atong kaya katamo, itangang jami itong muman na tao ating taong makiramdam at magpaulaga keka. Mamyeulaga keka. That is the deepest desire of the human heart. To be recognized, to be listened to be heard. Yung pag nakakita mo, a sorrow shared is a sorrow half. Tandaan niyo po yun. A sorrow shared is a sorrow half. But a joy shared is a joy doubled. That's why, kayo po kakalingwan ini. The very first gift of a human person can give to anyone. The first duty of love. Ingpek ka mo munang obligasyon ng taong lulugod. Aliway mamye regalo. Aliway mamye bulaklak. The first duty of love is to listen. Ingpek ka mo munang obligasyon at obra ng taong lulugod. Ing makiramdam. Not to prove oneself to your beloved. No. The first duty of love is simply to listen. And that is the true mark, the hallmark of a true Christian. Ing taong Kristiyano, biyasa yang makiramdam. Ing taong tutu, biyasa yang makiramdam. Siya ay nakikiramdam, nakikidamdam, nakikidama. Yan ing tao, yan ni Kristo. This is the new language that He wants us to learn. Ing bayong amano, ing bayong lengguaheng dapat tamo nga balo. Aliway panina mo magsalita. Nuning amano ning pamakiramdam. Listening is the new language that we all have to learn. Kuning Kristo, ngining mismo ngaldo ngayon, balang lalapit tamo kaya, at ang gyang tamo lalapit kaya, huling tao ya, pakiramdam ya, at pakiramdamaning panalangin tamo. Amen? Maniwala kayo po. Kaya palakpakla po rin maniwala. Pero, masaya tamo man po at Kristo pakiramdamaning balang panalangin tamo. Ing maya papasol pakiramdamaning balang panalangin tamo. Minalas-malas kayo po makaba akong manaral. Tutuman, Kristo at ing Diyos pakiramdamaning balang panalangin tamo. Pero siguro kot nantala rin sarili tamong yan eh. Ing Diyos po ba, gana mo makanya ning agyo ng gawan ka na ako? Ing buri ko po, pakibat ka ring panalangin ko. Ing buri ko po, bila ko yung problema ko. Ing buri ko po, bilagpas ko, king kalungkutan ko. Totoo pakiramdaman na ako po, pero pakibatan na lang po ba rin panalangin ko? Kutang, kaya kayo. Gana-gana po bang panalangin nyo, may pakibatan? Inya pong sinimba kayo napon ngayon kaya rin na po ning misa ngayon, palagayo po, bila ko ning utang yo. Palagayo po, kaluwalyo kayong pisamba na ini, mila ko sakit buntok king asawa yo. Kaya rin na po ning misa ngayon, magobra ko pa mo rin. Arapan nyo pa mo rin ng problema yo. Kita mo po ba yung agyon ng gawa ng apong gino po at ang sisimba ko? Makiramdam ka na ako? Pero itamo po kakalingwan. Kristo, tao yang tutu. Pero nanuya mo rin. Nanuya Kristo, tao yang tutu at Diyos yang tutu. Kutnanda kayo po. Maniwala kayo pong Kristo, Diyos ya. Amen. Maniwala po kayong Diyos maganakaya. Amen. Maniwala kayo pong Kristo maganakaya. Kutnanda kayo. O ba't magkasakit tamo? Bala ko po bang maganakay nga pong gino? O may tiya pa po yung asawa ko? O magkasakit niya pa po yung pamilya ko? Balikan tamo. Panahon po ning pamanyubling mebye ngayon puwari. Palagay ko naman uling panahon ning pamanyubling mebye, baloy na po yung kabaldugan ng kamatayan ng Kristo.
Kutnanda kayo, gulwanda ko pa po sa guli kasalpantayanan, bayo tamo sa lesen. Kutnanda kayo, ing Diyos iba, burine bang mate ing Diyos anak? Awa o ali? Yes or no? Makibat kayo. May gulo ko kanya nisip. Ing Diyos iba, ulit-ulitan kayo yung kutang ini. Ing Diyos iba, burine ing mate ing Diyos anak? Nino po rin sasabing yes? Magtas lang gamat. Nino po rin sasabing no? O tala, kung pakibat. This is a basic truth of our faith. Aburi ko pong dapat, balo tayang, eta pwedeng lumuwal kayong pasambanayning, eta ya resolving problema ngayon eh. Eta mayari ken eh. Mag-text na ko po kayong baleyo, ako magapunan, sabihan nyo. Wari po sa sabyaning kasulatan, Kristo kailangan niyang dumalan kasakitan, bayo na milubging kayang kayarian. Kristo meteya para king kay katamong kasalanan. O pakibatan niyo ko po ulit. Ing Diyos ba, burining mating Diyos anak? Lalo ko yatang may gulo pa isip kanyan. Palitan tayo po yung kutang, mas malapit king kay kayong karanasan. Yan naman yung pakibat ken eh. Ing Diyos ba, buri na magkasakit ka? Ing Diyos ba, buri ng mateta mo? Pero wari panetapong sasabihan, ayan na naman ibiyan ni nga pong gino ng ekwagyo. Binyan na ni nga pong gino iti, bahin tasikan ko. Totoo po, ali, makasabihan tayo po yan, ali. Ukot nanda kayo po ulit. Ing Diyos ba, buri na katama magkasakit? May wala ko lalo, may naimik ko lalo. Ing pakibat keni, yan naman po yung pakibat, kingkutang nandin. Ing Diyos ba, burining mating Diyos anak? Ing pakibat? Ali, kapilan man. Nabiryanan ning Diyos si pay mating Diyos anak. Pero, uling mayupaya at maganakaya, ang giyang panging kamataya na ning kayang anak, ikwa ng gawang dalan, ban lumwaling kaligtasan. Ikwa ng gawang dalan, nakaburian kapilan man, pero pepabuste na, ban miligtas tamo, at akit tamong mas mayupaya yake sa king kamatayan. Antin numakananong kingkekang kasakitan, kaya rin problema mong daralanan, kapilan man naburining Diyos yan. Manibatan kayong kasakitan, pero uling maganakaya at mayupayaya, agyun ang gawang dalan, ban mipakayap ka, agyun ang gawang dalan ng kasakitan o ban sikan ka. Tandaanan tamo po ini. Next year pa siya pumigbalik ko pa si bayong nobena keni. Heyo ko hapakibatan masalese. Kapilan man, nakaburyan ng Diyos sing mateyeng anak. Nakaburyan ng Diyos sing magkasakit tamo. Pero papabuste na. Ban ka pamila tandareting kasakitan. Ban ka pamila taning kamatayan. Mika pamanyubling mebye. Mika kaligtasan. God judged it better, nga nang San Agustin, God judged it better to bring good out of evil than to suffer no evil to exist. Teta po pansinan, uling ating taong makasalanan, lulwala rin taong mapamatawad. Uling ating taong maglaram, lultola rin taong tutu sa sabihan. Uling ating pamagkamali, ating taong manulid ka rin pamagkamali. Uling ating pamagtaksil, ating asawang manupaya at may babata. Uling ating kasakitan, ating taong masikan. Uli da rin kasakitan at kaya katamong daralanan, nakaburian ng Diyos. Pero yun ang gawang dalan, lumwaling kayapan. Inyami babata tamo mo ka rin kasakitan, manaya tamo mo, lumwaling kayapan, ing pakibat ka rin panalangin na maluwata ng panayan. Amen? Kutang pasibayo. Pakabaya po ini. Ako pong igatsuke ni pasensyahan tamo. Pero among, kaluwat ko na pong manaya ka rin pakibat ka rin kakong panalangin. Maluwat na ako pong mibabata. Maluwat na ako pong manaya. O te pa po luluwalang gangini, pakibat ka rin panalangin ko.
Sabihan nyo po, makiramdam yung nga pong Ginoo. Uling tao ya. Sabihan nyo po, Diyos yung nga pong Ginoo. Mayupayaya, at yun ang baywan ng kabilyan ko. O ba't po hanggang ngayon, ilapang pakibat ka rin kanakong panalangin? Wala akong mayupayaya. Wala akong makiramdam ya. Anya po misa nating may kumari, magtindaking palengke. Sa likod tanala mo pong ilag yung Rosita at Julita. Yan. Sa likod tanala mo pong ilag yung Rosita at Julita. Rening may kumari. I-Rosita magtindayang ulam king palengke. I-Julita magtindayang abyas. Pero ela po laksama na pilido rin. Aldo ining i-Rosita, bayo yung magtindang ulam king kayang karinderya, dumalan niya pa king pisamban, king bulaon. Mapisya pa king larawan na ning Good Shepherd, apisano nga din larawan ken. Makipagnobena ya, simbano nga din live streaming, amisa, panininto na ni Father Gia, ni Father Maverick king live streaming. Aldo makayaning gagawa na. Mga diya, simbaya, baya muntaking tindahan. Aldo nang gagawan yan. Ang gamisan Aldo, may pakamakamaying kasiping ng tindahan. Palibasa, ining ulita, sisimba. Sabi ng makanyan kang Rosita, o Rosita, nga ng makanyan, nano mo nga kakuha mo king pamangadi mo, nga ng makanyan, sisimba na kang sisimba. Nakaman may kakwalta, nga ng makanyan. Lomo yung kabilyan mo hanggang ngayon, magtinda kang ulam, nakaman may kakwalta, nga lawan mo ko, magtinda ko nga biyas. Makwalta ko, nga ng makanyan. Nakman maniwala king apong ginuan, nakman mangadi, nga ng makanyan. Nano wari nga kakuha mo king pamangadi mo, nga ng makanyan, nano nga kakuha mo king pamanyimba mo. May kibat kay ni Rosita, sabi na, kukutang mo kako na anong akakwa ko? Pakibatanda ka na anong akakwa ko, king pamangadi ko at pamanyimba ko. Yung pakibat ko, kung anong akakwa ko, ala. Ala akong akakwa po at ang mga di ko kingapong gino nga ng makanya. Ala akong tatanggapan iba't kaya. Pero sabyan ko kaya ka, nanong mawawala ka ako po at ang mga di ko. Mawawala yung takot ko, mawawala yung kamwa ko, mawawala yung suka lalob ka na ako, mawawala yung duda ko. Ala akong tatanggapan, pero dakal mawawala ka na ako nga na. Kaya katamang tandanan, kaya katamang panalangin, ating makiramdam. Huling Yesus, tao ya. Balo na yung kaya katamang panamdaman. Kaya katamo rin tandanan, karimbalang panalangin, ating pakibat. Pakibat yung apong Ginoo. Huling Diyos siya. At yun ang pakibatan ng panalangin tamo. Pero itamo mamasang yung kaya katamang panalangin, may pakibatan at atin tamong tanggapan manakbagibat banwa. Ali. Minsan, yung pakibat ka rin kaya katamang panalangin, alinong nanong atanggap tamo. Nuninong nanong mawala kay katamo. Ban, may buklat yung puso tamo, at tanggapan, detang mas maya pabaging, buri ng ibyening apong Ginoo kaya katamo. Amen? At ngayon aldo ngayon, babyen ang regalo ng apong Ginoo. We can speak new language. Ingamano ning pamakiramdam. Yan ang babyen ng regalo. Babyen ng buo ng pangatao at pangadiyos kaya katamo. Diyos sa makiramdam, Diyos sa makibat ka ring panalangin. At sana ikayo mismo, ikayong tao bulaon, ikayong papastulan ng maya papastol, pakibatan niyo yung panalangin daring taong mangailangan. Speak new languages. Makiramdam kayo, karing balang aklisda. Amen? Palakpakan taya, yung kaya katamong Ginoo, ing maya papastol. Talakad tapo. Ing Diyos, pag nasana lang miligtas ding sablang tao at makabalo king katutuan. Manalangin tamo para karing kaya katamong kayadwanan at adwan tamo kaya ing di na nakatamong pusong makiramdam nga tamong manalangin
Hari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Paraking banal a iglesia ning Diyos, papanatiyan sa at ingatan ning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin bansa ning yato, papanatiyan sa ning Diyos, ing kapayapan, pila tanda, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka rin daralan kasakitan, di na nalasanang kasngawan ning Ginoo at pamatula nala, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kay katamongan at tsuketi, para king kay katamong parokya, matanggap nga sana king Ginoo anting tunay Kristiyanong ikakatulana, ipanalangin ta king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamongan, yuli no sana king kayaryanang maligaya, ring kapatatamong mayang unabye, ipanalangin tala king Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo isarilitang kapagnasan. O Diyos, sa kaya kaming santungan at sikanan, pakiramdaman mo ring panalangin ning kaya kang balayan, ing sablang kabanalan manibatan kaya ka. Iubog mo sana ring biyemi anting metong alang patanat na panalangin, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Puri ka, Ginoong Diyos, ning neto sikluban. Uliling ke kang kayapan, tinggap miyaing tinapin, ayaw pang mike ka, napemungaling kabul. Ipuriyaing Diyos kapilanwan, uliling kayang kayapan. Ibetala kaya di nga ining gamat namo, tingke patang sablang dapat at kapagnasan. Ipuri ka, Ginoong Diyos, ning neto sikluban. Uliling ke kang kayapan, tinggap niya itingala, kayang pangmike ka. Karing ubas, ipuriyaing Diyos kapilanman, uliling kayang kayapan. Ibetala kaya di nga ining gamat kamo, tingke katang sablang dapat at kapagnasan. Mipuri ka, Ginoong Diyos, ning neto sikluban. Uliling ke kang kayapan, tinggap miyaing tinapin, ayang pangmike ka, napebungaling kabul. Ipuriyaing Diyos kapilanman, uliling kayang kayapan. Ibetala kaya di nga ining gamat namo, tingke katang sablang dapat at kapagnasan. Ipuri ka, Ginoong Diyos, ning
Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamang dahon matanggap iya, harapaning Diyos si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning ginuwiting daon, karinggamot mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamong ikasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Hoy pamimiglalang, kabang yayampang miyeng sakripisyo ning kapurian, kaniting ka fiesta ng San Marcos, ipanalangin mi king kang iglesia, parati sanang maging tapat king turuning ebanghelyo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Inginuman tabi yake kayo, At kaya ka, antimony, iyat nayo reng pusoyo. makayat nano king ginu. Pasalamatan tayo ing ginua Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing pasalamatan da kang barati at numan karino ipa, Diyos kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Tinatag may iglesia mo babo ning apostol, bantala kadyang mitmong tetagan kapilan man anting tanda ning alangangga mong kabanalan, ketiking yatu at anting mabiya ebanghelyo, para karing balugbog ning sablang tao. Kambe ning alang kupas sa lugod, daralit mi alang patlod mong kapurian, layon makyabe kami karing sablang kororing anghel karin banwa, king dalit ng tagumpe at ngaming ang kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, palukob mulat pabanal reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan ng pondaya, ning ginuming Jesucristo. Payuyami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape, pasalamatan na kat pinuri, pirasonet dinwang ne karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti ko nganat mangan kayo kaniti, huling iti yung katawan ko, hamidaon para ke kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinwaning kalis, pasibayo na kang pepasalamatan at pinuri, dinwang ning kalis karing disipulo na at ngana. Kuanan yeti ko nganat minum kayo kaniti, huling itiing kalis ning daya ko, hing daya ning bayo ampo na lang hanggang tipan,
Ami bubu para kaya kayompon para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo tiking pamigaga nakakanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Kami ang pagmasusyan, maligayang pamagbalik mo, kay kami ang paninayan. Amen, amen. Hinyangening gaganakan mi o ipahing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo. Darawon miya kaya kay ting tinapi ning biye, at ing kahalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ipahing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco a kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang pari ang pondiakono, ating mabilog mong balayan. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay nawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bialanganga, ban kayabe ng Maria, ing Virhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambering wan mong apostol, isan Marcos at ding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kekaban ding panahon, napurian da kata paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupurian da ka at parangalan, manggaman kingalangangga. Kambe ni maragula ka panaligan king Diyos sa makiramdam kaya katamo at makibat ka ring sabla tamong panalangin. Mausta mo kayang ini, kapamilataning panalangin na tiro ng Kristong Ginoo at kapatad tamo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasaw paning kaya kang pakalulu. Parati kay mikabos king pamanalipaning kasalanan. At mikabyus alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami. Kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling Kaya keha, kayong kayarian, ing kayo payan at ating ligaya, manggaman king alanganga. king alanganga. O ginubing Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babaliktad din kaya kaming kasalanan, nunay ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan ng ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyem pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sanang parati kaya kayungan. At keka ang King timurin. masayang paralan idaki tapungin, iking balang metong ing tandaning kapayapan at pamikakapatad. Peace be with you. Cordero Niño, sa kilala mo, di kasalanan niya, kaluluwan mo kami. Cordero Niño, sa kilala mo, di kasalanan niya, kaluluwan mo kami. Cordero Niño, sa kilala mo, di kasalanan niya, ibigemo ke kami, ibigemo ke kami, ibigemo ke kami. Pakamalan kong kakaluguran, nyo ing kordero ning Diyos, nyo Jesucristo, Diyos sampon taon tutu, nyo ing pakibat kim kamalala makapagnasaning kay katamong puso, nyo ing milalako king kasalanan ni yato mapapalad tamo, ikatamong mayayaos ban makirake king biye at misyon ng Kristo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko. Dapat igkas miyay nga maano mo, kumayap na ako.
Kaya kayo pong kapatid ming at yuking karelang pibali-bali na may katanggap king banal komunyon, abayan niyo ko pong manalangin king dapat ning espiritual apa makinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king at yuka king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ko may gitkin sablang bagi at pagnasan ko yung tanggapan da ko. Dapat pauli na ningening pinandit at era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ko, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko. Mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupayang Diyos, manano na sanang dingkala may tinggap mi kaniting altar, papagbanalanda kamit pasik nangan king kasalpantayanan ng Ebanghelyong sinulat ng San Marcos, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Lukluk tapos sagdi. Maya pa evening. At suta na po ngeni king kekatamong kapilan. Kalimang aldo ning kekatang kapagsadyan, pamagnovina, para king kekatang pakamala na yung ginung maya papastol. Pasalamatan tala po, deng kekatamang meging kayantabe, kaniting kabeng yan, yapin pureng,
Kaparokya King Kabetikan at Kaparokya King Kabambangan. Palakpakan tala po. Dakal pong dakal salamat, King Pamanantabe. Bukas po, makanyan muna bang oras. Then pong mantabe naman kaya katamu yapin pureng. Kaparokya King Parulog, ang poreng Kaparokya King Phase 2. Apanimuna na po ning Vice Rector na ning Cathedral, Metropolitan Cathedral of San Fernando, Reverend Father John Zenon D. Tulio. Ne po. At ting kikatamu po nga kaya bing migmisang eni, puwaliwa kikatamu, hanapin po na din maralas yaketi ang panahon na po nga pong Jess, ating limang dalan na nyata. Na? Hoy. Didam yun na ita. O, nano kasi? Tango kami, baluy tango kami. Ha? Wawa, sige. Ayapin po, ako na kaya kayo, kaboses-boses kaya nung kumenga yung bunan eh. Kokontra kayo. Ting kokontra ken. Mitura niya kanini. Kaluguran kong kapatid, dindam kaya naman po, po kayong pamagkanta, pati po kayong pamanaral, dindam nyo naman, metong niya po kareng tutukyan ko yan, pota pong Sabadong bengi na panalokyan ko puretang kayang live, bangkanta manikwang dita kay diya kaya. Hemo po ditak marakalay, diya nga kakwa ko po kaya, at niya pong magbayo la may ordinan, kaya tila po mig seminar kaya na po ning kaya katamang arsobispo, then pong bayong pari tamong ening matenakan, yapin po yung kaya katamong nukarin niya kasi. May wala yaw yan, bela bag may kasi. Yung kaya katamo po nga kaya, po tamo magkamalik yung buo ng lagyo. Si Alex eh. Ala ka second name pala, yakabud na eh. Isipan ko po na ng second name na Reverend Father Gian Sagum. Ya po yung Parish Vicar na ng Santiago Apostol Parish, karin po King Betis. Sabak na po kay Ngobrang Maragul na pong malildo kukwento na kanako halos yan na po yung meni muna karing-karelang liturhiya karin uling tatalakad ing tatalakad pong kura paroko karin yapin ng kaya katamong arsobispo kailangan na tsuya King Cathedral yapin po maya pa oras tamong eneman mayayat ne po pasibayo po palakpakan tayang masikan yamong. Ngayon ating kaming request hamong mamagut kang metong kareni. Ay, kaya. Kita katangarap ka niyo. Nino kaya. Biglista ko ngan. Kaya di kang babo. Yan. Sayang yung kaya katang masanting ang kasulyak. Santing nanay po. Lakwa na po kano kakoy niya. Nanya po ini? Kasanting na kasulat kayo. Block 103. Lot. Block 103. Lot 4. Rolly Cabrera. Ayan. Rolly Cabrera. Palakpakan tayo po. Nung abeyo po kano rin pamilyayo, tukiyo po. Nung iyo po buring idake, aliyo po tutuki. Yeah. Blessing pa ako sa kanya. Blessing. Talakad tapo. Waring sinabing metong yang oras sing misa. Nya kayong tutuki po, isong balo yun na pong yako yung manimuna, ako po sisimba. Makaba ako pong magmisa.
ing ginuman tabi ke kayo, At kaya ka, at bendisyonan na kining Diyos sa mayupayang tutukan bedaring kaya kayong pamilya at pakamalan king biye. At ipagkalob na saning pe kamalala makapag nasaning kaya kayong puso, king lagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ume kayo king payapaning ginung sinubling biye. Aleluya, aleluya. Salamat King Diyos. Alleluia. Manena ke kami pakamala